Look, the cops are here. Everybody's in the streets. Look, we're in big trouble right now. If you can save us, just save us. Look, the cops are here. Everybody's in the streets. Look, we're in big trouble right now. If you can save us, just save us. twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi z'akadasohoka mwebwe mukomeza kutugaragariza ko mubana natwe kandi koko muri inshuti zacu ndetse muri inshuti z'ibiganiro byacu ndetse n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho tuba twavanye hirya no hino y'amakuru abayizewe mbese ni y'amakuru abacukumbuye. Iyi ni yacano nziza rero iba yifuza ko mba mu bambere mu bamenya ibiri kuba kuri isi ya rurema, hanyuma wowe icyo twumva ariko bwa mbere kora subscribe kugira ngo nawe uzaba inshuti yacu y'akadasohoka tugikora inkuru zajya mu bambere bayibona. Mu bitangazamakuru bitandukanye haba social media haba ibyandika nta kindi kiri kuvuga ubu ngubu ni kubijyanye na madamu Idamange Yvonne. Uwo akaba ari umudamu umaze kuba umustari muri Rwanda ndetse no ku isi kubera ibyo amaze iminsi atangaza kuri chano ye yitwa Idamange. Reka rero natwe nka chano yanyu ibakunda tugaruke tuvuga ibindi mutari muzi kuri Idamange. Icyo usabwa gusa ntucikwe mukatugiye kuza tubicukumbura, ariko turatangizanya n'ijambo rivuga ngo iri ryavuzwe riratashye. Ukiye kuvuga uti iri ryavuzwe ni rihe, nanjye ntimpari ku bwanyu, reka mukanyanze mbinonosora. Nkuko byari byanditswe n'igitangazamakuru cya rwandatribune.com mu nkuru yari ifite umutwe ugira uti madamu Idamange Yvonne ashobora kwisanga mu maboko ya RIB kubw'ibyaha byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Iyi nkuru ikaba yaranditswe ku itariki ya 8 Gashyantare 2021 aho yagaragazaga uko muri disikuru y'uyu mudamu yanyujijwe ku rubuga rwa YouTube harimo amagambo apfobya jenoside yakorewe abatutsi, aho yavuze ko ubu jenoside leta yagize igicuruzwa aho ngo icuruza imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Aha yanakomeje avuga ko muri iki gihe covid leta isimbuje iturufu ya jenoside. Izi mvugo zikaba zarahagurukije abarwanya leta y'u Rwanda twavuga nka RNC na FDLR, bagaragaje ko bamuri inyuma ndetse uru rubuga akaba ari narwo yanatangaje ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yapfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside CNRG uyu ni Dr Bizimana Jean Damascene aherutse kubwira itangazamakuru ko imvugo y'umugore zerekana ipfobya bya jenoside mu magambo ye. Angaha Dr Bizimana yagize ati nkaho avuga ko coronavirus ari turufu igihugu gikoresha nkuko jenoside yakorewe abatutsi ari turufu, ndetse akanongeraho ko imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside iri ku nzibutso icuruzwa igihugu kikabonamo amadovize mu gihe ngo abarokotse jenoside babayeho nabi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wayibuka we yitwa Naftali Ahishakiye aherutse kubwira igihe.com ko uyu mugore akwiriye gukurikiranwa agahanwa. Video ya mbere Idamange yayishizeho ku ya 31 Mutarama 2021 aho yari ifite umutwe ugira uti abanyarwanda turambiwe gufatirwaho imyanzuro idahwitse. Video ya kabiri nayo ifite umutwe ugira uti turashaka ibyemezo binogeye abanyarwanda bitari intica ntikize. Iyi yashyizeho ku tariki ya 2 Gashyantare 2021. Abasesenguye ubutumwa bwe basanga akangurira rubanda ngo rwigumure ku ngamba zo kwirinda iki cyorezo kibasiye isi cya COVID-19 ndetse akanabangisha ubutegetsi buriho. Ahangaha twagaruka twibaza tuti ese iki kinyamakuru cya Rwanda Tribune cyaba cyerekwa nyuma yuko iki kinyamakuru gisohoreye iyi nkuru yuko Idamange ashobora gutabwa muri yombi na RIB kuri uyu wa 15 Gashyantare 2021. Mu bitangazamakuru bitandukanye nta kindi cyavugwaga kitaritabwa muri yombi na RIB ry'uyu mugore Idamange Iryamugwiza Yvonne. Uyu akaba avuka
uturuka mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Hashize iminsi akoresha imbuga nkoranyambaga agatangaza amagambo arimo menshi agaragazwa nk'apfobya jenoside yakorewe abatutsi, nk'aho yavuze ko imibiri y'abazize jenoside iri mu nzibutso yabaye business cyangwa se yabaye igicuruzwa. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere nibwo RIB yatangaje ko yamutaye muri yombi akurikiranweho ibyaha birimo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Uyu mugore yatangiye kuvugwa cyane mu itangazamakuru mu byumweru bibiri bishize. Mbere yaho ntabwo yarazwi namba. Yifashisha urukuta rwa YouTube maze agatambutsa ibiganiro birimo imvugo zagaragajwe nk'izigumura abaturage. Kuri uyu wa mbere nabwo yari yatangaje ikindi kiganiro cyaje gikurikira ikindi yatangaje ku munsi wo ku cyumweru yise amasengesho. Mu kiganiro cyo cya nyuma yumvikana asaba abanyarwanda bose kujya mu ngoro y'umukuru w'igihugu ngo bakigaragambya bitwaje intwaro ya Bibiliya. Ubwo yatangiraga kwifashisha imbuga nkoranyambaga atambutsa ibiganiro by'abantu benshi baramwamaganye kugeza naho bamwe mu muryango we barimo abavandimwe be bitandukanyije nawe kugera no ku mugabo babyaranye. Engineer Mabumba Oswald, uyu ni umugabo wa Idamange, asigaye aba muri Sudani y'Epfo, yifashishije Instagram maze iyamagana ibyatangajwe n'umugore we babyaranye kandi kose. Ati impamvu nanditse ibintu kumenyesha abantu bose ko umugore wanjye Ivona aherutse kujya mu ruhame akanenga guverinoma y'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni ibintu namagana nivuye inyuma nk'umugabo n'umubyeyi w'abana 4. Nagerageje kumugira inama ku rwego rw'umuryango ku nzira mbi ari guhitamo, ariko ntigeze yakira inama zanjye. Mabumba yavuze ko ibyo yavuze ari amagambo ye ku giti cye, ko we n'abana ari abaturage bakunda u Rwanda batari kumwe nawe mu murongo yafashe. Ahangaha nk'uko byagaragaye ko hari benshi bamushyigikiye, haba ibitangazamakuru bikorera abarwanya leta y'u Rwanda ndetse haba n'ibitangazamakuru biri hano mu Rwanda biri ku ruhande rwa leta. Ahangaha twareba tuti ese ibitangazamakuru biri ku ruhande rw'abarwanya leta y'u Rwanda byo bitiki? Ibitangazamakuru biri ku ruhande rw'abarwanya leta y'u Rwanda nabyo ntibyatanzwe kujya imbere za mudasobwa ngo zandikwe ku ifatwa rya Idamange Ivona iry'abagwiza. Kimwe mu gitangazamakuru cyandikirwa kuri murandasi gikorera mu Rwanda cyanditse ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Idamange iry'amugwiza Ivona ukurikiranyweho guteza imvururu n'imidogaro muri rubanda. Iki kinyamakuru kirakomeza kigira kiti uyu mubyeyi w'abana 4 yafashwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere itariki ya 15 Gashyantare 2021. Mu kiganiro bikekwa ko cyaba cyatumye uru rwego rumuruta uyu mugore muri yombi harimo amagambo yavuze nk'aho yavugize ati ingabo na polisi niba mudashaka kuba ingabo z'igihugu mugira ikintu mukora cyangwa mushaka ahandi mujya, igihugu cyubowe n'amabandi y'abagome. Iki kinyamakuru cyakomeje cyandika ko uyu mugore yakomeje agira ati ntituzongera guhunga ahubwo bo nibafata inzira bagende. Bafashe umwanzuro wo kungura, batumye bampura iki kungura idabaho, bambwe bati Idamange urashaka iki ngo uceceke. Icyo ngo umugore yabasubije ngo arabwira ati muragatsindwa n'Uwiteka. Iki kiganiro cyakuruye impaka nyinshi ndetse n'abatavuga rumwe na leta baba hanze batangira kuvuga ko ubuzima bwa Idamange bwugarijwe ko yaba iyataye muri yombi, ndetse hanakwirakwira amajwi uyu mubyeyi avuga ko hari ubutumwa buvuga ko yiyaguye ndetse amaze no gupfa, ariko we akabihakana yivuye inyuma, ahubwo agasaba ubufasha ngo kuko abonye abantu baje kumutwara. Ahangaha igitangazamakuru gikomeza kivuga ko yagize ati muhamagare imiryango mpuzamahanga tugiye gupfa bazi badutabare
intwari bashaka kunyica bavuze ngo niyahuye Imana ishimwe ubwo abangaba baje baraturengera. Idamange rya Mugwiza Yvonne ni umwe mu banyarwanda barokoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Mu gihe gito cyane ku mbuga nkoranyambaga yahise aba ikimenya bose nka video ya mbere nyuma y'iminsi 5 yari imaze kugera ku bihumbi birenga 200, naho YouTube ye imaze kwandikishaho abarenga ibihumbi 15. Mu kiganiro yashizeho harimo ababinenze abandi barabishima ku buryo hari n'abari kumwita intwari yabo kuko ngo yagerageje kwereka abayobozi ibitagenda no kubanenga ntacyo asize inyuma. Gutabwa muri yombi kwe kwatangiye nungwa mu gihe yasohoraga video ya mbere, ubwo hari abavuze ko mu magambo yavuze harimo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ndetse na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG yabivuzeho. Iki kinyamakuru gisoza inkuru yacyo kivuga ko kugeza ubivona ari gutabarizwa nabo bita impirimbanyi za demokarasi, abandavuga aba bahanzi barwanya leta y'u Rwanda ngo arekurwe ngo kuko YouTube ye yari iri prive ku buryo ibiganiro bye byabonwaga n'ushaka kubireba ko ntawe yasanzewe cyangwa ngo abanze ahamagara abantu ngo abwire kureba ko ntawe yasanze iwe cyangwa ngo abanze ahamagara abantu ababwire ibyo yateguwe ko we yakoraga ibiganiro akabishyira kuri YouTube ababishaka bakabireba ntawe abihatiye. Hari agashya kabaye mu ifatwa ry'umugore utako gashya nakahe. Polisi y'igihugu yatangaje ko ubwo abapolisi n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bajyaga gufata Idamange irya Mugwiza Yvonne yakubise umupolisi witwa CSP Silas Karekezi icupa mu mutwe aramukomeretsa bikomeye. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Gashyantare 2021 nimwe polisi y'igihugu ifatanyije na RIB bagiye gufata Idamange kugira ngo akorwe iperereza kuri ibikorwa bye bikekwa ko ari ibyaha. Itangazo rya polisi y'igihugu rivuga ko ubwo bari bagiye kumufata yagerageje gushaka kwanga gutabwa muri yombi akobita umupolisi icupa mu mutwe aramukomeretsa bikomeye. Iri tangazo rikomeza rigira riti ukekwaho ibyaha ariwe Idamange yagerageje kwanga gutabwa muri yombi nk'uko biteganywa n'amategeko yakoresheje icupa ari kubita umupolisi mu mutwe aramukomeretsa. Polisi y'u Rwanda itangaza ko CSP Silas Karekezi wakomerekejwe na Idamange yahise ajyanwa mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo akurikiranwe n'abaganga. Tugararo muri rubanda. Murakoze andi makuru nk'aya ngaya aryoshye, naho mukanya mwebwe icyo musabwa nuko tuba hafi mu bitwereka mukora subscribe ariko kandi kora like ukore share ubundi uduhe n'igitekerezo cyawe kuko igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Ciao ciao.